سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده. Благодарны духовному правлению мусульман, нашему муфтию, Кабиль Хазрату, с его поддержкой этот проект реализовался. И, конечно же, у нас очень солидный, очень авторитетный мухтасиб Абдул-Хамид Хазрат Зиннатуллин. Его мудрость, его инициатива, его подсказки всегда помогают нам в нашей работе. Tarihi bizning dinimizda bo'lgan voqea, ul da masjid ochilishi o'ng'ayi bilan sizni tabriklab, salomlarimni yo'llab o'taman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه. Birinchi to'si 2022 yilning 6-yanvarida bu benim uchun bitta data. Nima bu kunni o'tkazishimda как раз shu kunni Alloh taolo shunday mumkinlik berdi. Walhamdulillah la ilaha illallah. Man bana lillahi masjidan, kim Alloh rizolig'i uchun masjid tuzasa, banallohu lahu mithlahu fil jannah. Shunday yo'q sifatda Robbimiz ona jannatda yurt bo'lak etadi.